Halo dragi moji prijatelji, hvala vam svima što me pratite, što se družite sa mnom, što podijelite svoje razmišljanje sa mnom i što podržavate moj kanal i moj rad. Reći ću par stvari i svoja razmišljanja o ovaj put tužnoj temi, tužna tema. U prošlom klipu sam pričao o Maji Kovačević, sestri od Marijane Seifert, nestale za sada, kad bi Bog dao da se pronađe ili da se vrati živa. Inače, moji klipovi idu u pravcu, znači dokazivanja nepravilnosti u zadruzi, realitiju koji zna se kakav je, loš, bježite od toga, nemojte gledati, ako ikako možete, ako već gledate, gledajte to ko šalu, nemojte shvatati ništa ozbiljno. Da se vratim na temu klipa. Reći ću, iznijeću svoja razmišljanja o nestaloj Marijani Seifert, još uvijek nestaloj. Sve što kažem nisu optužbe i nisu osude. Znači, to su samo moja razmišljanja na koja imam pravo kao i svak drugi. Sinoć, juče, je Maja Kovačević, sestra od Marijane Seifert. Ako u nekoj riječi pogriješim, molim vas, nemojte mi to uzeti za zlo. Onaj ko me prati i sluša zna o čemu pričam i šta mislim. Ostavili su 3 klipa iz tog njenog razgovora, iz te njene ispovijesti o svojoj sestri, za koju ona smatra da je pokojna. Ona je uvjerena da je ona pokojna. Dobro. I da je izvršila samoubojstvo. Znači, Maja Kovačević tvrdi da je njena sestra Marijana izvršila samoubojstvo. To je ono što sam čuo. Kad sam odgledao ova 3 klipa što je Zadruga Oficijal stavila o Maji, znači o Marijani što priča Maja, prvo što mi upada u oči je hladnokrvnost Milana Miloševića prema Maji dok priča. Poslije Maje Kovačević je pričala Dijana, iznijela je svoju ispovijest o svom životu, o teškom životu i tako dalje, tučama u obitelji i sve to, gdje je Milan Milošević plakao. Plakao kao sinja kukavica, kako to inače Milan zna sažaljevati i kako on žali, ne daj Bože, nikome njegove žalosti. Ali dobro, svaki ima svoje. Neću, kažem, nikoga optuživati i nikoga vrijeđati. Pričam samo ono što vidim. Znači, Dijana je morala poslije Maje tješiti Milana dok je pričala. A dok je Maja pričala i par puta je plakala, on je, znači, bio hladnokrvan i sa rukama u džepu. U toj priči Dijaninoj niko nije poginuo ili nestao. Dobro. Isto nije bila lijepa priča, isto je bila tužna i teška. Samo upoređenje. Druga stvar je, koja bode oči, je kako se Maja obukla da ispriča priču, da se ispovidi o nestaloj sestri, po njoj, znači pokojnoj. Tužno, meni bar osobno, je bilo gledati Maju obučenu. Moram reći, nažalost, meni je izgledala kao da se obukla za bordel. Ili u najmanju ruku za štajbu negdje na cesti. Ne osuđujem nikoga. Svaki ima svoja nekakva razmišljanja, svoje pravo na svoj stil oblačenja i sve to stoji. Ali ona priča o sestri za koju smatra da je pokojna. To je problem. Tu je problem. Pazite, jedna moja osoba koju ja cijenim i poštujem, kaže da će možda jednog dana biti normalno da svi hodamo goli. Neće se niko okrenuti ni za kim. Ali danas to nije normalno. I za svaku situaciju imaju određene norme i pravila oblačenja. Pa tako i kad je neko u tuzi
i priča o nekome svom ko je možda pokojni. Možda se varam, ali ja to tako vidim, oprostite. Opet, treća stvar, način na koji Maja priča je opet priča za sebe. Ja ću iznijeti, ponavljam, samo svoja razmišljanja. Ja ne tvrdim i ne optužujem, ali Maja bi zaista trebala podhitno potražiti stručnu pomoć. Normalno da produkciji i zadruzi nije do toga stalo. To smo već vidjeli do sada. Da nije tužno, bilo bi smiješno gledati Maju kako plače i rukama briše suze, dok joj grudi ispadaju iz grudnjaka ispod topa. Meni je to užas bilo. A Milan hladno gleda sa rukama u džepovima i kaže joj, pričaj mi kao bratu. Pazite, kao bratu. E pa Milane, neću ti davati ni pridjeve, ni nadimke, ni ništa. Milane, brat bi plakao u toj situaciji sa sestrom. Nešto tu debelo, da ne kažem, nije u redu. Sljedeće, što u priči nije logično, Maja priča o ljubavi između sestara, imaju grupu, sestre, kontaktiraju, a nečaka, sina od Marijane, nije nikako vidjela. Nečak ima 1 godinu. Nema tu opravdanja da ti ne vidiš dijete od svoje sestre. Pa to ti je rod rođeni. Nema opravdanja, nema diskusije. Ali opet kažem, to su moja razmišljanja. Dalje, na pitanje kada je nestala Marijana, Maja opet neodređeno odgovara. Ne zna točno. Kako možeš da ne znaš točan datum nestanka svoje sestre kada se zna kada ti je zet prijavio policiji nestanak Marijane? Ok, po Majinoj priči, Marijana je bila na rođendanu i nije bila u dobrim odnosima sa mužem. Radila je u kladionici. Netko kaže u restoranu, neko u kafani, ali evo, Maja kaže u kladionici da bi popunila kućni budžet. To je ok. Ima i druga verzija, da je bila sa svojim društvom gdje su se često sastajali i pili. Ok, ajdemo staviti to sve na stranu. Dođemo do tog, da ne kažem, mosta mladosti i rijeke Save. Može biti bilo koja rijeka, ali evo sad ovaj put je rijeka Sava. Tu bi kao trebao biti službeno Marijanin kraj puta. Maja tvrdi, kaže da je potraga bukvalno trajala 1 dan. Neću ulaziti u rad policije, ja vjerujem u te službe, neću podcjenjivati, policija uvijek vjerujem da zna šta radi i nadam se da će sve razotkriti. Ali evo, idemo malo sagledati situaciju. Sad, nakon ovoga što sam vam ukratko rekao, iznijeću svoja razmišljanja o tome svemu. Ono kako ja to vidim, bez optužbi prema ikome. Vidite da čak ne navodim ni ime Marijaninog supruga. Znači, nikoga ne optužujem. Ajdemo redom. Nitko nije vidio Marijanu na mostu. Znači, nitko. Beskućnik spominje se u jednoj verziji, ne od Maje, imate na internetu, neću govoriti ni o kome. Znači, taj beskućnik koji je spavao ispod mosta, kao čuo je ženski krik. Kriknuti je mogla bilo koja žena. Ne znači da je to bila Marijana. I zašto bi vriskala, ako se išlo ubiti? Veoma upitno. Kamera je snimila Marijanu kod mosta, ne na mostu. Da li je snimila Marijanu? Pazite, to je cirka 3 sata ujutro. Znači, da li je ta snimka vjerodostojna? Ja ne znam. Ajdemo reći da je vjerodostojna. Možda je Marijana zaista prošla pored te kamere. A šta je poslije bilo? Saznaće se, sigurno će se saznati i to brzo.
Dolazimo do torbe Marijanine na mostu ostavljene. To ne znači da ju je Marijana ostavila. Dapače, meni to miriši na podvalu. Toliko stvari u torbi od Marijane je stavito. Maja spominje tu električnu cigaretu, bez koje ona nikuda ne bi išla. I ta torba je lijepo ostavljena i mobitel i sve. Nema nikakvih poziva, kaže ništa, znači ništa. To ne znači da je tu torbu Marijana ostavila. U jednoj verziji suprug šalje poruku oko ponoći Marijani, znači svojoj ženi, da slobodno može doći kući kad hoće. To mi bode glavu. Zašto supruga ne bi mogla doći slobodno kući? Zašto? Ako je ta poruka poslata i ako to zaista postoji, to ima u videu na internetu, iznosi je jedna osoba koja ima renome, znači, u tim stvarima i vjerujem da je došla do nekakvih saznanja na legalan način. Ako je to tako, postavljam si pitanje zašto bi meni moja supruga, zašto bi ja slao svoju suprugu ako je izašla u društvu, ako znam da može slobodno doći kući. To mi para uši. To je njena kuća. Ok, tu sam iznio one činjenice koje sam čuo i koje mi nekako ukazuju na to da Marijana nije izvršila samoubojstvo. Dolazim na kraju do najvažnijeg mog razmišljanja o svoj toj situaciji, o tom jutru. Ako je Marijana zaista pila u društvu, bila na rođendanu, možda sa drugim društvom, nebitno. Ako je bila pijana i došla kući pijana svome mužu, pazite, ako vam u goste dođe bilo tko, imate goste i napije se i sve, ja sumnjam da ćete mu dati, ako je došao sa autom, da vozi to auto. Ili ćete ga vi odvesti, ili ćete zvati taksi, ili će on sam zvati taksi. Pustiti gosta svoga sa nekakve fešte, prijatelja, rodbinu, nebitno, neki neznanac, da izađe pijan u auto i da vozi, ili da izađe i ode šetati, meni je danas to nezamislivo. Da li bi itko od vas pustio hladno svoju ženu ujutro u 3 sata da pijana hoda po Zagrebu? Koliko god bili u svađi sa tom ženom, imate dijete i vi je pustite da pijana hoda došla vam je u stan pijana, sreća, živa. I vi je nakon toga, kao nakon razgovora, da li je bila svađa, da li je razgovor, nebitno. Vi je nakon toga u takvom stanju, priča se, znači svi pričaju da je bila pijana, puštate nazad na cestu. Ja osobno ne bih je pustio. Moja supruga, kad bi mi došla i kad bi se svađali ne znam kako, i da vidim da je alkoholizirana, i da želi nazad na cestu, u Zagrebu, ma bilo gdje na selu, gdje nema auta, ja bih zaključao kuću. Ne bih dao da izađe. Po cijenu bilo kakvog sukoba, ako treba, zvao bih i policiju. Ako bi i izašla iz kuće na nekakav način, ja bih išao sa njom ili za njom. Točno je. Imaju dijete, reći će mnogi, od godinu dana, kako će izaći? Da, ali imaju i kćerku od 13 godina. Kćerka od 13 godina može paziti na dijete koje spava. Ako je potrebno, treba zvati prijatelju, lupati susjedu na vrata, jer je to veliki problem. Radi se o životu. Ako hoćete nekoga spasiti, sve ćete napraviti. Pitanje je šta ako neko ne želi nekoga spasiti. Samo postavljam pitanje. Nikoga ne optužujem. Samo iznosim svoja razmišljanja na osnovu činjenica koje sam vidio i čuo.
Pustiti za mene pijanu osobu na cestu u Zagrebu ili u bilo kojem gradu, to je za mene, po mome mišljenju, jednako ubojstvo. I vi tu ne dovodite u opasnost po život tu osobu, nego još mnoge druge. I one koji idu autom. Znači, to je za mene to. Naravno, Marijanu zaista mogu i pronaći u Rijeci, ali to opet ne znači da je izvršila samoubojstvo. Dobro, ovdje postoje 3 mogućnosti. Samoubojstvo, ubojstvo i da se Marijana vrati živa, što je teško za vjerovati, ali bi bila najljepša solucija. Šta se zaista desilo, saznaće se. Ako želite, ostavite mi svoje razmišljanja ili saznanja. Bilo bi mi drago da podijelimo svoje razmišljanja i da možda se pomogne negdje nekome ko radi na tom slučaju. Ovo je samo dio mojih razmišljanja o Marijani Seifert. Uskoro ću iznijeti i drugi dio. Hvala vam na pažnji i druženju sa mnom na mome kanalu. Čuvajte sebe, čuvajte svoju djecu, čuvajte svoju unučad i utječite koliko god možete da ne odlaze u realitije. Lijepi pozdrav i sretni mi uvijek bili.